Dobrodošli na DAFE 14. koji se sad dešava u kulturnom centru, nadamo se da će tako i ostati. Takođe nam je drago da je ovaj događaj sponzorisan ovog puta od strane firme Eton Digital, od kojih bismo tražili da se sada malo predstave i da kaže nešto o sebi. Nakon čega ćemo početi sa izlaganjima ili diskusijama. Takođe, predavači će sami odabrati koji tip diskusija žele, da li će ispričati svoju priču pa će onda uslediti pitanja ili će diskusija se odvijati u toku njihovog predavanja. Tako da, Peđe, ja te zamolio da izađeš. Predrag Stošić, jedan od ljudi koji je osnovao Eton Digital, će reći par reči o Eton Digitalu. Da ne budemo više korona. Zdravo svima, ja sam Peđa Stošić iz Eton Digitala. Verovatno ste čuli nešto o nama. Mi postojimo već nekih 5 godina kao firma registrovana u Srbiji. Nekoliko godina pre toga smo radili, funkcionisali u nekim neformalnim okvirima. Trenutno se ima negde oko 50 u 2 kancelarije, u Novosadskoj i Niškoj kancelariji. Imamo i dosta spoljnih saradnika. Uglavnom radimo LAMP tehnologije i primarno Symfony kao framework i Drupal kao CMS framework. I na to nadovezane tehnologije, dosta pažnje posvećujemo u frontendu, imamo dobre dizajnere, dobre frontendere, imamo dosta Symfony developera, Drupal developera, trudimo se da imamo dobro organizovane procese i ih usavršavamo. Radimo uglavnom društvene mreže, neke interesantne koje smo radili, recimo društvena mreža za postdiplomce na studijama medicine u Londonu, u londonskom dekanatu. Zatim radimo jedan softver za kolaboraciju već neke 3 godine za klijente iz Švajcarske. I tako. Stalno smo u potrazi za kvalitetnim i dobrim saradnicima. Trenutno imamo aktivan oglas, čini mi se, za senior ili medior PHP developera. Tako da ako neko želi da se javi, može da se javi na Predrag Eton Digital ili poslove Eton Digital. To je to, toliko ne za sada. Hvala vam. Da, vrlo interesantna stvar da dosta ljudi koji dolazi na DAFED je u stvari radilo u Eton Digitalu. Tako da je Eton Digital zaslužan za gomilu ljudi koji se bave developmentom, uključujući i mene, i jako mi je drago zbog toga. Ništa, ja bih sad iskoristio još jednu priliku da malo promovišemo događaje koji će se održati u Novom Sadu. U pitanju je Startup Weekend, tako da će nam naša koleginica Slađana ispričati par reči o tom događaju. Vrlo kratko. Hvala, Danilo. Zdravo svima, ja sam Slađana i jedan sam od članova organizacionog tima Startup Weekenda koji se prvi put dešava u Novom Sadu. Ovo je sjajna prilika za sve vas da budete obavešteni o njemu, pošto verujem da je on primamljiv za sve vas koji ste ovde. U pitanju je trodnevni događaj koji vam pruža priliku, to je developerima, dizajnerima i svima koji su zainteresovani za stvaranje poslovnih ideja, inovativnih ideja, da se međusobno povežu i svakako da međusobno razmene ideje i da ih kasnije i predstave. Osim toga, u saradnji, to je poslovni inkubator, pruža priliku za 4-dnevni trening koji je pripremljen za Startup Weekend. Znači, svi učesnici imaju mogućnost da se za 4 dana pripreme kako da razviju poslovni model i kako da ga kasnije predstave pred članovima žirija. Članovi žirija će ocenjivati timove i tu su svakako i nagrade za najbolje. Glavne nagrade su 6 i 12 meseci besplatnih usluga poslovnog inkubatora koji podrazumevaju ugodan prostor, konsulting, pravne, administrativne i razne druge usluge. Osim tih nagrada tu su i mnoge druge nagrade.
Startup Weekend se održava od 11. do 13. oktobra, kao što možete da vidite, u poslovnom inkubatoru, a nekim delom će biti i ovde. Za više informacija možete da posjetite internet prezentaciju Startup Weekenda na novisad.startupweekend.org ili da pratite našu Facebook ili Twitter stranicu, a naravno Danila, Stanislav ili bilo koga od članova organizacionog tima možete da pitate šta god da vas zanima. Tako da tu smo za vas. Hvala vam na pažnji i nadam se da se vidimo u oktobru na Startup Weekendu. Ništa, sada krenemo sa prvom temom. U pitanju je Čaba Pardovicki, koji je sa nama od samog početka, koji dolazi na sva okupljanja DAFED-a. Naziv teme vidite, on je rekao da ga prekinem ako bude predugačko, ali verujem da će biti zanimljivo. Naziv teme imate na video BIM-u, Develop Locally, Develop Globally, Lump, and everything else. To je bilo jako teško. Zdravo svima. Ok, ja ću onda pokušati da stojimo ovdje da gledamo. Ovo je prikaz jednog idealnog, tako reći, savršenog workflowa, kako započeti svoj web projekat i kako ga dovesti do kraja. E sad, local site, odnosno lokalni server, o tome će tačno biti reč na ovoj prezentaciji, kako podesiti development environment na svojoj mašini i zašto bi uopšte trebalo raditi na svojoj mašini i zašto nikako ne bi trebalo raditi na live sajtu. Zatim, workflow bi trebalo da izgleda tako što razvijate svoj projekat na lokalnoj mašini, zatim ga sedete na development site, posle toga sledi staging site, gde, tako reći, dozvoljavate, odnosno dajete pun pristup klijentu koji onda testira i govori vam šta je to što bi želeo da promeni, šta je to što mi se ne sviđa i zatim se ceo projekat seli na produkcijni server u idealnim uslovima. Ovo sve bi naravno trebalo još iskombinovati sa nekim od version control sistema kao što su Git, Subversion ili CVS. Recimo, ukoliko ste, tako reći, one man show, lokalni sajt, to je test server, bio i isto vreme mogu biti development site. Development site realno je potrebno samo ako vas više radi na istom projektu, recimo više developera spoji svoj dosadašnji rad na development sajtu i posmatramo na koji način se sve to ponaša na kraju. AMP, odnosno jedan deo skraćenica se LAMP, MAMP i VAMP. Apache je jedan od najpopularnijih web servera. Naravno ima jako veliki broj, jako specifičnih web servera. Apache je ono na što ćete najčešće naići na produkcijnim serverima. Naravno, mogu se iskombinovati i više web servera na istom, ukoliko vam treba neko posebno keširanje ili šta već, ali to je komplikovanija tema. MySQL, odnosno database server, je takođe jedan od najpopularnijih, mada u poslednje vreme MariaDB sve više uzima maha, nakon što je porkovan iz MySQL-a i PHP kao najčešće korišćen server-side scripting jezik. Server-side scripting jezici su oni jezici za koje je potreban web server da bi se interpretirali, tako reći, odnosno da biste iz, recimo, PHP-a mogli dobiti HTML. Na koji način je sve moguće instalirati sve što vam je potrebno, znači Apache, MySQL ili PHP. Postoje već aplikacije koje u sebi sadrže sve tri stvari koje su vam potrebne i koje postoje za sve operativne sisteme. To je jedno od najlakših i najbržih načina da se instaliraju, znači ceo paket. Ono što se na ovaj način gubi jeste fleksibilnost. Recimo, ako vi na produkcijnom serveru imate određenu verziju PHP-a s kojom morate da radite, morate naći takav paket koji objedinjuje tu verziju PHP-a, tu verziju Apache-a i određenu verziju MySQL-a. Naravno, to može da uspori
To jest, mora se da se potrudite da nađete tačno određeni paket ako ste ograničeni na taj način. Sledeća opcija jeste da se instaliraju prekompajlirani paketi. Znači, svaka od komponenta zasebno da se instalira kao već kompajlirani paket. Najčešći slučaj je kod Linuxa da se na taj način instalira. I treći način, koji je najfleksibilniji, ali zahteva i najviše vremena i truda, jeste da se svaka komponenta posebno kompajlira. Znači, skine se source code Apache-a, kompajlira se sa tačno određenim modulima, sa tačno određenim feature-ima koji vama trebaju. To je, u principu, jako redak slučaj, kad vam je potrebno takav nivo kontrole. Za Windows jedan od najpopularnijih jeste XAMPP paket, koji u sebi objedinjuje Apache, MySQL, PHP, naravno uz dodatak PHP MyAdmina, FileZilla kao FTP server, Tomcat, ukoliko vam je recimo potrebno pokrenuti Solr, na primer, Solr server za indeksiranje sajta, Perl i jedan zgodan kontrolni panel preko kog možete iz brauzera da kontrolišete ceo vaš lokalni web server, znači da zaustavite, pokrećete Apache, MySQL, da menjate htaccess ili šta je sve potrebno. Jako lako i brzo se instalira na Windowsu. Virtual host. Recimo kako se virtual host definiše na Apache-u, ovde je konkretno naveden primer za XAMPP i gde se nalazi glavni vhost file na file sistemu kad se instalira XAMPP. Ono što je bitno napomenuti jeste opcija, to jest direktiva name virtual host, koja u ovom konkretnom primeru je vezana za localhost, što znači da vi kad instalirate XAMPP, svako ko zna IP adresu vašeg kompjutera može videti sajtove koje ste vi pokrenuli. Ukoliko navedete da Apache sluša samo na localhostu, odnosno 127.0.0.1, na taj način ste zabranili s polja pristup svima. Još jedna od bitnih opcija jeste document root, odnosno putanja od koje Apache počinje da čita fajlove. Znači, putanja unutar koje bi trebalo da se nalazi svaki vaš sajt da bi Apache znao odakle da krene. Ovde se nalazi detaljniji primer. Recimo, sajt na kom želite da radite ima domen example.com. Da biste ga razlikovali od nekog već sajta koji je live, koji se već nalazi na example.com, na primer, dajete local ili loc ili već dev. Znači, nešto što će vama biti prepoznatljivo. Zatim navodite putanju do document roota, odnosno do foldera od kog počinje vaš sajt, ime servera, koji će u ovom slučaju biti local.example.com. Ako vam je potrebno detaljnije praćenje, ako želite da pratite šta se dešava sa vašim sajtom, kako se on ponaša, možete navesti gde da bude log file i error log. Znači, log za pristupe samom sajtu i error log koje eventualno pokazuje Apache ukoliko se desi nešto što niste predvideli. Zatim, poslednji deo predstavlja gde dozvoljavate mod rewrite, odnosno gde dozvoljavate upotrebu htaccessa, gde možete navoditi direktive za mod rewrite, odnosno dobijete lepe linkove, tako reći pretty links, kako ih WordPress zove, ili linkove kojima ćete preusmeravati stranice na željene adrese. Kada je to sve podešeno, sledeći korak jeste da učinite da vaš sajt, to je taj domen koji ste naveli, bude funkcionalan. Kod svih operativnih sistema, kada ukucate domen u browser, prvo što se pretražuje jeste host file, zatim DNS cache, zatim se šalje upit DNS serveru vašeg provajdera ili već koji, zavisi kakvo je vaše podešavanje internet konekcije. Ukoliko navedete da je vaš domen local.example.com, da on odgovara IP adresi 127.0.0.1, kad ukucate local.example.com u
vaš browser, otvorit će vam se strana. Jer ste unutar vhost fajla definisali tu IP adresu i naveli Apache gde je početak tog sajta. Bez toga vaš domen koji ste naveli ne bi bilo moguće pronaći. Recimo, mogli biste da ukucate folder od kog počinje vaš sajt, ali onda ne biste pristupali preko domena. Ukoliko neko ima neko pitanje, može slobodno da vam prekinem, to se moram na početku da kažem. Zatim, pošto se radi o lokalnom serveru, prednost lokalnog servera, odnosno kad radite na localhostu, jeste to što možete podešavati šta god želite i kako želite. Jedna od primjera jeste PHP, odnosno ograničenje samih PHP skripti. Možete povećati maximum execution time na neke neverovatne i najverovatnije vrednosti koje nećete naći na produktivnom serveru. Pošto ćete na produktivnom serveru uvijek biti ograničeni zbog ograničenih resursa. Zatim, recimo, memory limit, koji isto zna da ubrza development ukoliko je povećan. Zašto? Jer dodeljujete PHP skripti mnogo veći pristup RAM-u nego što je to na produktivnom serveru. Uglavnom, na produktivnom serveru ćete imati 96 MB i ako vaša skripta probije taj limit, on će samo da stane. Što je idealno, recimo, za testiranje na localhostu da vidite kako ste napisali PHP skriptu, da li će ona probijati limit koji se nalazi na produktivnom serveru i jednostavno optimizovati šta je potrebno. Sledeći operativni sistem, macOS. Ovdje je konkretno naveden primer za 10.8 verziju koja već dolazi, to je macOS dolazi sa preinstalliranim Apache-om koji možete koristiti. Jednostavno ga je podesiti. Kod podrazumevanja instalacije korisnik nema pristup Apache, već morate dodati određene konfiguracione fajlove. Ono što je potrebno jeste da otvorite terminal. Sa navedenim komandama možete startovati, zaustaviti ili restartovati sam Apache. Verziju Apache možete vidjeti putem komande httpd-v i podrazumevano je da web root folder, sistemski web root folder se nalazi u library web server documents. Ukoliko želite da promenite taj folder, da recimo bude unutar vašeg home foldera, možete recimo napraviti sites folder, zatim dodati username conf, unutar kog navodite putanju do tog foldera, promenite pravo pristupa, restartujete Apache, uključite pristup PHP, odnosno loadovanje PHP 5 modula, ponovo restartujete Apache i možete početi da radite. Još jedna napomena da macOS 10.8 verzija barem dolazi sa PHP-om 5.3.15 i tu verziju nije moguće dograditi sem ako ne želite da dogradite ceo operativni sistem. Druga opcija jeste, to jest naravno, potrebno je dodati još i database server, odnosno MySQL, koji možete skinuti u obliku DMG paketića sa sajta MySQL, jednostavno ga instalirati, dodeliti root useru lozinku da biste mogli nesmetano da pristupate MySQL serveru. I kompletan setup možete vidjeti na dole navedenom linku, korak po koraku uz video instrukciju. Da? Ili MAMP, to je druga opcija. Skine se DMG paketić, prosto se prevuče, instalira i vi ste spremni. Razlika između toga da li ćete koristiti MAMP ili već Apache koji dolazi sa samim operativnim sistemom jeste što kada koristite Apache koji je već instaliran, on će trčati na portu 80, standardnom portu. Dok će, ako instalirate preko paketića, Apache biti, mislim u ovom slučaju na 8889 portu,
odnosno možete promeniti port na kom će trčati, ali to nikako neće moći da bude standardni port, pošto imamo već zauzet sistemski Apache. Zatim stigli smo do Linuxa. Za Linux takođe postoji XAMPP. Skine se paketić, raspakuje u određeni folder, podese se prava pristupa i spremni ste. Neki od komandi za kontrolisanje samog XAMPP-a. XAMPP i u ovom slučaju naravno dolazi iz Apache, spakovan zajedno Apache, PHP, MySQL, FTP server, postoji naravno i podrška za SSL i jedna zgodna skripta koja proverava sigurnosno podržavanje. Druga opcija za instalaciju na Linuxu, to je podešavanje LAMP servera, jeste preko apt-get package managera u slučaju Debiana i njegovih derivata, kao što je recimo Ubuntu. Na CentOS-u, koji se isto još dosta često nalazi na produkcijnim mašinama, jeste Yum package installer. Isto možete vidjeti da je jako jednostavno podesiti. Naveo sam set paketića koji su potrebni da bi se instalira i sa A2N mod uključujete podršku za mod rewrite. Druga opcija jeste preko TaskCell package managera, to je dodatka za package manager, pokrenete TaskCell, navedete LAMP server i on će instalirati odjednom sve što mu je potrebno. Znači, LAMP.server ima meta paketića čije su zavisnosti i svi ostali paketići koji su vam potrebni. Takođe, možemo vidjeti i primer kako podesiti pristup sajtovima. Na Linuxu, konkretno na Debianu i njegovim derivatima, se konfiguracijni fajl nalazi u etc folder Apache 2 sites available. Unutar sites available foldera navodite sajtove koji su dostupni Apache-u. Nakon što ste ga konfigurisali, morate aktivirati sajt sa A2N site skriptom, koja pravi samo link na folder sites enabled. Restartujete Apache i možete pristupiti sajtu, odnosno radu na istom. Takođe, u etc host fajlu je potrebno navesti domen preko kog želite da pristupate vašem sajtu. Naravno, pošto je Linux poznat po jako fleksibilnom radu u terminalu, dole sam naveo i primer na koji način editovati PHP ini, odnosno kako prosto pomoću set komande menjati parametre za PHP. Kako deployovati sajt? Nakon što smo završili rad na svom sajtu, barem na jednoj od faza razvoja, sajt možemo uploadovati ili preko FTP servera, ili preko SSH, odnosno Secure Shell, ili preko Rsynca. Sad to već sve zavisi kakav pristup imate. Neke od osnovnih komandi za Linux, pošto uglavnom ćete sajtove deployovati na Linux serverima. Recimo, neke od osnovnih komandi jesu prikazati sadržaj foldera, ls komanda, da promenite putanje u foldera u kom se nalazite, cd, da se vratite jedan folder unazad, cd dve tačke, napraviti nov folder, promeniti ime foldera, odnosno prebaciti folder sa jedne lokacije na drugu, recimo cut, kopiranje foldera, brisanje foldera, odnosno prikazivanje trenutne putanje. I ukoliko vam je potrebno da promenite prava pristupa, odnosno privilegije datog korisnika, možete preko sudo komande. Još ukratko reč o specifičnosti Linuxa, mada i na macOS-u se delimično primenjuju ova prava pristupa na ovaj način. Recimo, jako često se dešava da na svom lokalnom serveru sve podesite, sve funkcioniše, uploadujete sajt i u jednom momentu vam, na primjer, cPanel izbaci
poruku o grešci i ne možete iz te greške uopšte da nađete u čemu je problem. Uglavnom je problem u permisijama, odnosno pravima pristupa. cPanel, odnosno ako je tako podešen procesni server, ne dozvoljava 777 pristup. 777 pristup znači da svi korisnici iz grupe i svi koji ne pripadaju datoj grupi imaju apsolutni pristup fajlovima. Znači i read, write i execute permission. Na Linuxu svaki user ima grupu kojoj pripada i postoje svi ostali. Tome se dodeljuju prava pristupa kao što su read, write, execute i bez ikakvih prava pristupa. I zatim se računaju prava pristupa. Recimo, sedmica znači read, write i execute. 755 bi bio read, write, execute za usera, za grupu je samo read i execute, a za sve ostale isto read, execute. 644 se najčešće primenjuje za fajlove, dok 755 za foldere. Dao sam primer kako najjednostavnije popraviti problem sa pravima pristupa kod cPanela koliko imate SSH pristup serveru. Znači, putem find komande pretražite folder u kom se trenutno nalazite, zatim izlistate sve direktorijume i primenite na sve njih change mode, odnosno change permissions za 755. Takođe imate primjeri i za fajlove. Sledeća opcija za podešavanje lokalnog servera, to je radni lokalni server, jesu virtualne mašine. VirtualBox možete preuzeti, besplatan je za korišćenje. Potrebno je samo skinuti već predefinisane virtualne mašine koje u sebi sadrže sve što vam je potrebno, importovati ih, podesiti pristup kojoj količini RAM-a i pokrenuti ih. I vi ste spremni. Imate potpuno funkcionalan server za koji nije bilo potrebno da ga instalirate, da ga podešavate i kad završite s radom prosto ga isključite. Virtualne mašine su isto jako zgodne ukoliko radite na više projekata gde svaki projekat zahtjeva određenu verziju PHP-a. Recimo, jedan projekat traži PHP 5.3, drugi 5.4, treći 5.5, određenu vrstu da li MySQL-a ili PostgreSQL-a ili neki drugi tip baze. Jedan od zanimljivih jeste Turnkey Linux, koji već dolazi predefinisan kao LAMP stack, znači Linux pripremljen zajedno sa Apache MySQL-om, PHP-om, pri čemu Turnkey Linux ima i opcije gde možete skinuti sve ovo zajedno sa WordPressom, zajedno sa Drupalom, 6, 7, 8, ja mislim da sad isto i mogu skinuti alfa verziju, bilo koji CMS je već skoro spakovan. Znači, samo jednostavno downloadujete, pokrenete, imate već kompletno instaliran CMS, kompletan pristup i radite. Za Drupal postoji i Quick Start projekat koji je podešen specifično za Drupal, mada se može koristiti i za sve ostale CMS-ove. Na njemu imate već instaliran i Eclipse, znači dobijate kompletnu virtualnu mašinu sa desktopom, unutar kog imate funkcionalan Eclipse koji je podešen za rad sa Drupalom. Dobijate i NetBeans koji je takođe podešen sa specifičnim stvarima koje su potrebne za rad na Drupalu i kompletan environment koji samo pokrenete, povećate prozor i radite u editorima. Zatim Bitnami je isto jako zanimljiv, pošto su isto virtualne mašine u pitanju koje su već podešene za svaki maltene CMS koji je poznatiji. Da li imate nekih pitanja? Da? Vezano za virtualne
Jesam, s tim što Vagrant je strogo specifičan za Drupal. Da, samo što Vagrant je najmoćniji onda kad se koristi u kombinaciji sa Drushom. U tom smislu jeste najmoćniji kad se radi Vagrant plus Drupal plus Drush. Da li znaš idealan način kako se gita na FTP da prenose stvari bez tih procesa? Znači, već kao tool da se radi. Postoji Git FTP modul. Nisam ga koristio, pošto uglavnom radim se preko SSH. Ali da, postoji definitivno Git FTP, pri čemu se može recimo direktno sa Gita pušovati preko FTP protokola na server. Još neko pitanje? Ništa super. Osjećam se da nisam pratio ovo predavanje, trebalo bi. Ali ću pogledati video, vi si možete takođe da pogledate video ako mislite da ste nešto propustili. Sada ja bih najavio drugog predavača. Samo ćete nam dati malo vremena da podesimo sve, da. Da, jedna kratka pauza, da. 5 minuta.